Topova šasija, zastava termofinalista. Vidite kako ima, slobodno. Mi se nadamo. Inače, veoma je to jeste. Efektivno na mladim i na većem periodu. Granata Telopik je... Samo Krušija. Proizvođač i možete da vidite kako je. Sa ova 4 konkursa pruži i naravno sedišta su podesnjiva prema borcu i oslonjena... Ona 7 neće da čeka veliku štetu. Ono smeta 7. sila da ga vidimo. On, znači, osim borbene... kakve borbene resurse, bilo šta, bezbedno... Ovo je nešto na čemu se sad radi, na čemu radi vojno-tehnički institut sa svojim daljinsko upravljeni borbeni sistem, daljinsko upravljeni borbeni sistem, BETI. Od početne stavke da ništa ne valja do sredstva koje je...